Jadi rahmat kamu merempak, maghfirah kamu merempak, itu kuminanar kamu merempak, pah malam raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan memetuah meram-ram boleh jebudah boleh bertakbir bertahmid. Syukur atas nikmat Allah kerana beri kesempatan oleh Allah sehat badan. Tak puasa uru puasa, tak mendaruh buat malam, tak yang tarawih buat malam, tak pudip Ramadan dan tak santun anak yatim dan sebagainya. Memetuah rasiklun bertakbir bertahmid kepada Allah malam raya. Karena apa kan? Khamsatu awqatin la turaddu fihinna doa na limang buah wate yang hana getulak doa oleh Allah. Yang pertama malam Jumaat, yang kedua malam nisfu daripada Sya'ban, malam hamihnya insya-Allah. Alanya 2 daripada malam 10 Muharram. Yang kedua adalah yang kelima 2 malam raya. Yang kejut malam raya, malam mustajabah doa. Di ibadah malam raya. Ira nami metuah nan najak melasa. Ira moh haju dengan nepeh timpan lagi ira mah peh timpan aju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Punya duga, punya kereh-kereh mentang kereh. Allahu Akbar. Lagi-lagi ira mah bae mungkin aju. Tekebi dengannya. Nan tekebi rumah mah. Ira sebab nabi ke bu melasa tekebi. Punya rumah hanjut tak berah. Teruk kenan pi bangai, ujak berlampung dulu. Irmoh aju. Tanya berjalan aju, melasah awaknya ke putar ke motor ke aju. Tapi yang sayang dekanya malam mustajabah doa na sebahagian orang Islam di Aceh. Apa gadro lagi kafe? Kang kafe, pegadro lagi kafe. Asal ka malam raya kata marcun. Apa budayanya? Bak ma tekan hantam tanging jema ni tanya. Malam raya agak dikebi. Malam raya agak diibadah. Karena malam mustajabah doa. Hai sia-siaka. Nyuka. Marcun tetut. Udah pegadot lagi kabe. Yang tak marcun budaya kabe. Tahu nak pegah kon. Dia hanya kem dawa rok Melayu. Iblang wunyo nak waktu marcun malam raya. Pukapi-kapi rok je. Kahana gejak melasa. Dia terkebi masjid, geduk ke imdra ke mental, pegang kangkon. Jangan tunggu. Dah tak pegang buk-buk juga katanya. Tak latah. Hana gaul. Punya hana tetap marcun aku hana gaul. Pu gaul, tilabu apa? Pu gaul. Lawu, dah putar gaul tu. Jangan tunggu. Baik dah tetap agak bedanya. Nak ingin aku asalkan malam raya kah? Hup, mana urusan. Kamak. Alinyan mak metuah pah bengah raya berbondong-dondong tanya masjid. Gaya bunuh. Tubuh kaglih sembayang hana tinggal elek. Alinyan ate kaglih kamu jerah-jerah 4 bulan Sya'bannya. Baik putih nembong mak, baik putih hidup. Nyan menyobit kata lu pegah tak nyoh hana patih nya musuh kan mantang sin mu bengeh-bengeh. Nyan malam puasa idrone kita mempuasa igok kairah telekom ijak masjid idrone lebih god. Nerah telekom nelipat begat lepas solam plastik ni asetak asal dia lah ba oleh asal mendang gede. Punya mentan dendam-dendam bengeh-bengeh nya mentan tam Ramadan. Bengeh ni kelung ke bengeh ni. Ikhlas hati lunjak ipak kena mak mentua. Lu yak pugo hati dron yang kasalah. Beh hana makna ni ibadah ni teku tangan. Menyementau nak tipu dendam. Kaglih hati, lihat kaglih jiwa la Ramadan bengeh huru raya. Tatebit berbondong-bondong masjid ulapangan umlasah. Tayak cok. Saboh penghargaan piagam ba Allah yang haid taboh yum ngen harta kekayaan kitanya. Pu piagamnya yang kaglih tubuh mensembayang hana le tinggal. Yang kaglih hati dalam Sya'ban, yang keterima amalan kita pun mempodos oleh Allah, yang kaglih jiwa dalam Ramadan, insya-Allah bengah uru raya. Merempak sabuh piagam yang cukup berharga. Pu piagam ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Gepampun ubina dosa oleh Allah. Bersih lagi bayi balahi bak mak dak berdoa. Nyoban kita nyoba bengah uru raya, menyau leboh saknyo Rajab, Sya'ban dan Ramadan.
God tak pergunakan watenya dan bekna sifat bak katanya dendam dan dengki dan iri kepada saudara teh dan puputuh silaturahmi. Mak mandu-mandu belum tanya kita sekret tu. Na rencana berpok piagam ba Allah bengah raya mak. Menyona mak neru imata mak nelake ba Allah. Dekedi berat ate mak besu. Nuwa tu nekli. Ya Allah, berat ate lon mentang ya Allah tu lupa maahurnya ya Allah. Pakat leboh anak lon jipoh mati lejih besu. Angka klik lake ba Allah. Ya Allah, neberi ya Allah hidayah dan taufik kelon ya Allah. Buik lembah ya Allah putra yang nalate lon dan dendam barakan ya Allah. Beklam ke pegali tengku karena orang mukmin ke pegali Rasulullah le Nabi dana anjeun nasifut dendam. Ya Allah yang na dendam late lon pinah ya Allah. Han sanggup lon pinah ya Allah menyuhana bantuan don ya Allah. Ni bantu lon ya Allah. Insyaallah mi taruh iman tak Allah akan geberi insyaallah jauh tak udip dalam dunia kerana tanya hana sifut dendam li amalan diterima oleh Allah nyo mak mentua napakat mak belaginya menyepakat wajib belum jaro menyetam doa menyepakat. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا يا الله محلا للبلوى اللهم اجعل بفضلك بلادنا هذا بلدا آمنا اللهم اجعل بفضلك بلدنا هذا بلدا آمنا اللهم اجعل بفضلك بلدنا هذا بلدا آمنا اللهم انصر بفضلك رئيسنا ووالينا وسلطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة